ukudeba fethu itswe siyavaya vandag hayi Mavesta ngeke uyenze kanjalo ngasiplananga yini ngidisciplinani sinesibamo sinemese nifonana le usibusiso seyifuna ukubeka off yabo hayi ntanga mina ngeke ngilonga ngida ungitsheli lokho ungitsheli lokho wethola sihamba sonke ofunisone ngesibhekisa ngakuwe manje before ngithuka anesivakabone emehlweni yabo ngihlaleke sengizithinta nginikene ugaba ngithi bamba la nginika umthuthu bamba la yabo ngikhipha isikhiya nginaso isikhiya siyavula la and ngishaye mas Those are my dickies, bro. What size are those? Silver. That's my size. Sinyonyobe siyovela ngale ofisini. Angithi mina ngazi amabhunu la. Ngicela. Khapha umnyango ngithi freeze. Hey! Ila majita ayi2. Uponki no Java. So de manje nina. Hey, aliyetse nje lona litseke mabuho molanyela ga kuyatsamaya kuyakantle. La uJava sisoma esibhesto ngayenza ngithi hey, awusondele wena umuntu omdala uyabona ngizokushaya. Lentwana uponki isondele. La ngithi khona. Le uponki ingene ngaphambili. Lebe sikayetsa dayide Mavesta ngithi asiye nini. Thatha bona manje ngibayisabhini bavalela ngale. Bese lesipho. Yabona esibabophela. Babophela ngibashayika. Omunye umbhekele omunye ubhekele yo ngisiphethe kanje kusho ukuthi ngizitshelile ukuthi khata or whatever ya ngiyasiyeka kusho ukuthi la there's no way I'm going back iplan yami ukuthi ngiyongena esibhedlela isibhedlela sine entrance yokuphumela ku reception kune amari I want iamari yalapho enesvak mangifika le esibhedlela sonke ikhiya zoyi7 zalokuvula ngithi ikhiya zalokuvula ngithi ikhiya zalokuvula zoyisa kuze kuvelele inye olady Mema Sikonyela la wena Sylvester ubatla momo gate ngithi ay mami re tsamalele police gore beilemo hayi ke nako asina kwa esibhedlela tsamayang mo mtshwetse ntatong danki ngithi siyehle oh mangithi siyehla sithole enye imntwana se Orlando West ibuye visit it ngitezwakala yiawuthaka dintsanga ngithi hey ake wena sothi bela mrawo hayi angazi bengiwe ya ngithi asiye iye mangifika ngale ngithi danki yakho asho danki yakho elela bonu leze wena basho kuyinje no net yakho aymenir kane ngathi atatazela ngimuzanga nokuthi ele bonu lahle side delivery abone chamalibula ngishilelelo ngithi ngibambe ngithi ngilibeke emondweni sibeke la alinye ibhulu sibusiso nawo la baba lebhulu ubeke okapi la ngibonele bamanzi ke ngitshela amabhanditi clever bari zonke phansi ya amabhanditi ngeke wathembe phela athanda kuba mayiyo clever bari zonke phansi nabantu bangaphandle visit la ngizonje niman ehlothuke sengijima manje ngilandelela lebhulu wethola malithi khona ngishaya angilimezele labhunu la emondweni liye uyabona manje ngibuyele lapha naselinyamalele ngithi ayi ngibuyele emuva ngithi emajimbos ngicwemba basivayeni mangisasho njalo ngiyeza ikhala hey yo buti amajita aphuma manje aphuma yabaleka wonke mina ngiphuma nge-reverse manje mangithi naba phezulu kwe-ground sokuphuma imoto manje uyabona isigijima mangithi ngifika le groundini awuthami ikhawathekile ngithi kanti bhuti isikhipana te man Mavesta ngikhawathekile ngokutshela mina ngibuye usibe ngiyofaka insini ngithi yasiye ndoda ngizokudefenda la time Mavesta ngiyasaba thutha awube grand nje yami maybe one day ngizokulanda yabo ngiyehle nami yabona mangithi ngiyehla lezame ezithu busiso naleyo usibusiso ziphumile lege eFNC nazi sesihamba le naturena ngithi ngiyehla uvele phansi yabohanda bavele kanje nama rifle azange ngireverse yini kwale go nishayile sibila sala phambili ngasibona sithi disintegrate nathi reverse charge uyabona nami ngiphumeke
ngilandela bomthuthu naba sebagijima le monti khiphele over ngaphansi ngivele ngigcoka ama-track suit hey mangi akuveli helicopter ithi khona mangithi khona kuvela intwana ze-10 angishaya ngathi indlulela phambi kwabo boyi-2 ngabashaba yochase leya ndlu leyana labo kumele bajike khona jump ibona mangijump ibona ngihlangana nenjengako eRoadway ngithi ngishaya ekhanda ayibaleke lanje ichayisa ibonda aliwe ajenena ngokutshela imanga nje yami liwe ibonde li-strong elimile la Roadway la ishayile labonda liwe angazi umcondo uphi la angilandeli le Roadway la mangithi la inokule box layo kune mgodi la ngaphansi angazi le Roadway ligubhe kanjani ayithola ngene la kulomgodi hlale kanje siphethe kanje mangiceda ukungena ndanet intwana zamabhuleza ama-10 ezijampe la ethi sonto uhalo babona la lenja ibaleke ya usumeke ngiziphansi kwebox lenja angithi ngizwa le helicopter manje dudu ngiyibonile phela bangibonile ngenephi mari ngidisappear phambi kwabazange akunanoyiwani ongitholile ukuthi ngiyephi ngiphathe ubuthongo la ujama ngithi manje ngingikawuzile adrenaline yenzani emzimbeni phathe ubuthongo abana mangiphaphama ngivuswa yibhayida manje ngezwa ukuthi kunabohoha abangihambayo yabona ngiphansi kwebox lenja ngiphume mangithi hayi nje nowhere to be found sengithuswa yiyo ukuthi yo lengaka ingabuya kantale kanje ngathi baleke waya lanto le hayi sho angibonanga angikutshela istory azange ngibone mangiphuma yabona mangihamba la ihambe khona ngithi ngibona intwana zengam lezi 2 uyayifrustana nazi intwana zengam la ngibona ngidlule sengiboni yabo ngaba zingibonile abe ngiyozingenela nazo once vele yazi yabo mangithi ngithi ngiyaphuma nangu madam la nge-160 Honda Ballet ukhipha ama plastic ebhuthi yabona ngivele ngithi excuse me madam afreeze athi yeah it's you they've been looking for you during the day you are the convict that escaped ngithi yes ma'am do me a favor just get me out of here before I blow your spine uyabona umama athi please don't shoot me let's go ngimfake ngale avala umnyango nami ngikutse la ngimtshele just take me out of this territory. Dear, it's time for you to get off your car. Yeah, bag, rings, everything. Bring. We in short muswe nangithi. Bring. Akhale ngani ngama khathi wakhe la ephesini yabo. Keep you wallet. Mangithi izilele vele ingam labo keeping you. There's your card, there's your bag yabo. Have a nice day. Gone ngithathe le automatic. Manje Honda Ballet 160i. Ilengene nayo eDeep Kloof ebusuku la. Ngoba beso Sam yazi besoku sekuba mnyamanyana kuba mnyamanyana hey mangithi ngiyangena lapha eDeep Kloof ndoda yo ndaba 7:00 Sylvester Mfokeng escape. Breaking news. Sylvester Mfokeng and other 7 inmates escaped to the Sun City prison. If you see these people on your screen, please call the police immediately. Langena khona nabantu amajita aba uncomfortable yabo hey ntanga hey wena hey vat ngithi what's the big deal umsebenzi wami musingenze leze ngidume ngazo yini nina ngathi niban comfortable hayi ntanga bathi uxishile in sebaya exaggerate la escape bayayihlobisa ukuthi ngathi sengibulele kwasho wacema yeah uyabo and angibulala okay kudutshulwe wena waza amabullet aphelele ngithi bokudutshulwana mara ukubulala phela ukubulala ngithi angixeshanga umuntu.
me.